Hadin gajing bom jubab uba ardan hapu expose ni. Ya gajing keli jong upa i na nongstoin. Hakabay day bet ka reservation policy. May biyang upa i na nongstoin. Bantakran yu uba ardan. Kane ka video kala sapling stat hakirin san social media. Une upa i julaong. Baka jing sa jenit jong uba ardan. Kami penban na usop puut. Hakin kisni. Hakaba kala penuk tangi u. Namar kala long penban ka jing dunong egi kasi. Upa i jula say sendon da kalis jong ki post haki hinrutuli ki college. Bat ula penpau. Ya ka jing dunong jong ki kasi. Nakadaw ka jing sa tangan jong uba ardan. Bandawa pentamay ka reservation policy. Une upa i julaong. Nakajing penrekam ka star system. Nakadaw ka jing sa jenit uba ardan. Haki post bat hli jong ki garo. Bantung daki kasiru umsashu. Bat haban ab daki postnam. Hadu baki garo kinda kakun shwa. Bat kena late school kinda start shwa. Une upa i jula ongru. Naraja bawan upra hausnam argar upra. Utang sulia baklaya ka 100% jong ki kasi. Bat 100% jong ki garo. Naraja baki garo ki lecha Supreme Court. Utaw balik kulmar yakane ka ain. Unsya set patok. Une upa i jula ong. Ba ususun uba ardan. Henre ka jing susun jong u. Kalong leno Namar ba uba ardan jus skor. Bat jus snap yakiwe. Une upa i jula ong susu. Hau garjaran frale. Uba ardan ula sitom banyo watang sangut ki MLA ro. Lada uba ardan uyo kasangut ki MLA kumayo uba hupeng. Kakular ban ay uwe ublang. Ublang right lane ublang poit. Sawan kem lajong. Umon ni ublang right lane umon ni ublang poit. Banyabam kita ki kasangut ki MLA. Laong upa i na nongstoin. Kumulay sibon niya ki pagba. Baro yung kari kasi dyan tiya ki bapik. Niya kanya kakubor. Kaba menta kasi dyan ni. Hakaba yung biyang kung kanya kala. Ban kren sikilap patay kubor. Halor ki jinya day. But kanya kakam. Siya jinit ki yung Emre baran buram jungi ba ardan masayong mat kabala don mental lais nem tam hakane kasin ka banan kong nga ka pat ki ubon sumhaban jumba kung hala po si kusni wa ni ma re hadu menta ka tambun sa kasni re kan fusnab jaja kane kala banlong kabau ipeng yang atun nane usnyong mentoy ne kaman long ba never don menta kita sauteli kibanga kedeo kaba wayo bai shano anak sorkar snap no ne kala banlong ba u ba kulet no nama ya bet kan ya ta MP election ne kala banlong ba u up ban dengan yo thau sorkar marwe ngan sa pentri kam ya kanega reservation policy ne kumnom tiksu nama mahabang susngap bijar kumnya tinggal nansu banong tenre ka bang hap bang keren sa sisin kalong hadin bawa snap jar ngayon i kisok kibami nakani kajing syadini kide kisok puut katate paralok baki rangba kan thei senrang isamla pule jong kani kari kasih jantia kamdei ka ba ngajeler re na keren ye jing sisya bat tang jing sisya ka ba ban palakim nya na tang jing sisya dengan keren ye jing sisya lapi sneu kumno kata ka song ha ka jing sneu ka jong pi han re ngang keren bet ye jing sisya bagani ka jing sisya jing ye ke jong neu MLA bareng burom jeng ni kami penban hakile kisni lau fu puut dau so puut uba ka jing thang jong akam dei shu ko ba maluma ne ka bejur ba nama lagi ki khun samla jong kane gari khasi jantia ijot thum nado ipor ba menchua kapten sangma bat uba bibiong do ba ka sandol kane reservation policy Sao Paulo baro Sao Paulo kasi Arpo yung kiwi pa na yung iba kalian bet ya genti namar bakli hindi ban
ya kedok ti hindai kalau ke sisya bagi perok karo jemi kam duna ha ke pule te bon ke bomdap nagaro ki pendap de khasi bat kata ke pendap jeng sama pule khasi ha ke jaka ba mar so phau khasi wa poi berman chaka nyok ho sang te nama kata kalau ke ku ko krau sama pule jeng ke jeng khasi jeng dia ke jumi handre nado bal syadit dang nyok emre jumi halor ke reservation policy mentang itu menteri kami ke star system takum ke result ani ada ketang yo sampai angai hamba ngapek ke result ke result ke bawah penmi na ke ong ke result bawah penmi ke da secretary to the government of Meghalaya Education Department and member secretary Meghalaya Education Recruitment Board. Hanel soy. Soy kene. Wa penmi kene result day haka Frederick Julai ar kublu dan haka ne kete kene. Haka Frederick Julai ar kublu. So te hamne di kena pule di badai ban pule di badai ban yo ya kam nung hikai ke di school government hamne raya ki dam nrutli kine ki college government hapo Meghalaya te hakine ki nrutli ki college government hapo Meghalaya kata kowe kede college government tura ar kakian nomba lai ka sora sao ka William Lagar san Captain Williamson sangma nriu ka Texas Education to college ini ki college but kane ka iso ka mami kami ki garo 100% ki khasi 100% te ki khasi हमने ये बाकी पास किला यो बन join हनु मंता किला join शिफोमत किला join but we will the car ubadon haka to ka top jangka 100% but anu ki garo ki ba contest ya kine ka kam nu hikai hapo gini ki college ha ka subject physics kini kira sakut no we pas tang we te hadin kata kini kisomot dikasih kira yo man we udah nang na pendegre nong stoin ukurteng alfunal hardosal we te nang iap ubakerteng wellness free carboni nanti nang dia to nama kata sa si pomot hanel long ba tempus in garo kategori remains bokan takabamot ba si totally tipos ibadaya ka subject physics ha kini nutri di government college lahap ban susange no namar ba omdon karo ki pas tang we hamba kiwan anut pas we pil we te ba karo makane kedur kini khasi jumi nong ba kan karo star system kabat pentrikam hakin bisa dilihat jong ba ardan kamot ba menta ke omdon hikai shu kini ki nurut lagi college ya kan subjek physics. Tiap kumta kamu tidak sama. Boleh juga kasih janji ini kini boleh ini government college. Kandang jimuntoy ayu haba unong hikai fisik undang. Atau orang lagi sama boleh pilih boleh kuno. Hati ini college government haba unong hikai fisik undang.
hak api di garo hadu baginda pas la simpor si hosnam hak ap kini ki hak sung pai hitohi kan dong hikai nama hak api garo baginda pas tek sadek man wad lagi barang sipun kun dura jinla kha jinla paskul lano kimut simpor siam de to ndai de subjek fisik kane si phot kalau susakut sa subjek hagaju poro penni ka sol na kabanta ka botany subjek hagi lagi nutriti college om dan nang hikai botany kaneru prangot kabadai ka bha banyo garo klem dan bapas na kalian garo ban sya ban thulo khasirum sya na markat kum kajing gawa bahasa jadi no ba arne insya te habban up yang garo de ki pau snam bakin ya khakun ki ya paskul ki ya hadir dekat la start tin siwan join ni pos pisiau mo ki sama khasi ki bak tule ki master sudah master graduate pilelong ki doktor pilelong ki teknik profesor pilelong ki Reason pang di kena pule atau perkhidmat di kayu nong kan di bisa jadi kejombar. Lembaga yang bisa jadi diumumkan saya penmandau sok ubah jauh berbaktan ada kata-kata. Tihabakum ni uap lese nagalang barden uap. Onda mayo sinsar pra akan ke arjat arpopra minsa tung komplit dikasih. Andrei ngaya tu ngap temen ni sama. Lalu pra akan ajar arpopra robo unama banyo utang susule bakal akan ke an 10% kindan balik di garo kinex nan sa Supreme Court kata gamot charset pada halok opru to barai kemarin ni kan pesaan. Hi kabawan yo 10% kadang tang kawai ganti kata kalong lese kana kesen tumai kaban sami ti ong ka Voice of the Khasi Jantia People Party kata kamu kasur jong khasi berjantia ban yo no lagi jong ke sisar hada ka poro umpat yo sispa unjo tak propel arpel ni wa ai di hadi ke khaja ada ayo unsakruit na sentral nama kata kane kalong tanging perkhat ke bakal sya batingai ba nasio sin yo barden Henry kalong kan sio sin yo ngakalen nama breu ubom sa score breu ubom snap breu ubom ken snap di way yala de poisha jinjot kumbong to breu maka jing sarong te kale chwa jinjot sha jinjot nganya thuya pi haka hajar aku pralele barden wat saud emelo wa sitong nanyo alam mo khasan mo kemene kumelo bohuping ngaku larman ai we one right we one point te aktiviti bangan terwa bangan sa chunduri beti bang nan seperti alam mo khasan mo kemene sawan kemwe mon yo one right ni mon yo one point mo sawan kemwe tinga bang te khasan emele sa jorong nama mereka dia khasan tam deh, kan khasan rumah ai, umon yang wang potnya, umon yang wang rai, nama wang rai kamu tu wang bumpat pot tolen, wang pot kamu tu bak hendak tolen, coba kejimbang dok ni lanang manusia di dalam baju, te will fondor 10,000 ni, dengan saat, dah ai bisa kamu jimut, beri ai dah bang, kejimbang dok itu betul pun. Ngan kuda keluar mengalir bang, ada gok hasan mati emel. Nama ngayo i bareng sang kumtan mangiyo i ngene di lang jong banan. Kan penolong ke ji jok ke bakrau dari kasih berjanji. Kan mau ho hanong kerem kidang punya. Nang kerem mentang kia tukang non ba kini ki beri jong kawasan non dok kit yong kuno sepang banan yong ni atat nyar yang pura yang jok empi lu kan mentoy sincau bar dan lu kan mentoy nya yang nepra wong so we wo bu ya wa ji wong ne wong
tích sao mình tôi hắn nó mày bật khát mày chia sẻ loạn mày sẻ loạn nhiều quay thằng bà bắt thì mà xí tình thế cho mày thay cái khát khôn hiu cái cả đây thì mà nó này bên piu đều parti pra sorkar ini sorkar yang NPP ka kot thì kaya dengan thì kami apa thì sana sana ru handai oleh thì lek sana ru lek sisur lek jadi beliau jadi minta ka kuat banyono ya ke jing dawa ke hatam kat bak sorkar kenan bak ya kuat sama lek sekat mana telang bakan sorkar pinyo jing kuat ninyo jing kuat handai man ong ninyo lek da ka bak persa ngam tharai bat sepeda ke jingong sama teman haru benda kut habenda poe kan pukra pin long urlong wat tang kendiat kata ke jingkuah jong piti pra kata ke jingkuah ke jingkmu jong sokan kal lemdak pia teli lemdak pio kau we ke sur kau we ke jingkmu kau we ke jingong banyak teli habaya teli ke jing don ke bor handai habaya sepret ke jing to tiap bagai jingram khma ke kala jang ngang thì mà kata có cái bạc nhưng mà ít gì cần mau thì sama pulih na joai na sorslong na west hill ban di state prepare pulih mentaya ini ka result ke bami ke balpot ke government omeroya ini di balale di start di education department mentang balale ini di college jauh government mentah kan ke result kami kumne kalau ke khang ke crowd ya ki sama pulih dagan mau nama kata waju syak yalam bakla ki sama pulih dak perkhat ke bing ke prok ha ke bing ka sinjang ke mana dei mana khang mangan yo ya ke jinjok bat ban tentiu ya ke jaj beliau ban tentiu ya ke pulih nang ban tentiu ke jalan start ban tentiu kan ke jalan start kinum yo wala spak peuro nama beliau bongdan di jinang di start ungkamai kuno tujur kandang dan air sebok ulung kata kalau ke kamram ke don kamtam ini disama nak kerpak long tiba penkrek ban pengor ya kena election nadu mentah election MP hadu election mele ngan saai ki khubor tiba khambha susu lasai ke sini janit ya ke bat sami hakan ni so ke bangan wat mentah nak dia si berher kita pun dia si keleng yang ha kasi ke balsai pin sayo nanti yo kubur best tam di district selection committee kata kalau mbak kejing shifting riri ban thungkam naga dau bau kejing sa kiri bar dan kabamut ba piadukam salam sar ni sama tam not sure that pin sayo kubur nak dia si pun ya namanya teman big makanan don daling ke dia dei bah begini matre sokar kini ofisar don gini dia nama peneliti dia namanya kecerdasan kuliah nama nangit hi wada kena paring nama nang bah wada so pang no put class kini sedih senoki jadi mata ngadan kam jadi terilang jadi beliau di mana basta ni pikir kuliah nangit ba pension pang ni education policy kamalong mentah di bawah penyakit ni kerja sistem kan mau langgang impek pang mentah kata kamu nilai jot sedikit jot ke bapak kan mau lah jot ini di government college yang sanang jot susu nang ni sekma impek meneriu nak mentah kok ikut sama kubay sih